Kabinet jongka Sarkar Pedeng kepala penyai da Menteri Rang Ba'du kari Narendra Modi henen kasngi kala ai jing menjur ya ki jingpen kala ya ka Foreign Direct Investment Policy jongka tenat space. Menteri Rang Ba'du kari Narendra Modi uloong baka Sarkar ka persyangkat bala menpen urlong ya ka jingkular naga benta ka baha kamiat jong kinong rap ha keleng saudong kari. Sarkar Pedeng kala menjur ya karai jong ketenat ki kampo ayeng bandang yai beteng ya ka jingpen prekam jong ka skim halor ka jing ai jing yada ya ki kentai hadu usnam ar hajar ar pusan hadu ar hundred. Menteri ketenat ya dari Rajnath Singh lapli ya ka M-Tax ar pusal ka jingpen inam ya ki tiar yada na ka benta lai sengi renter kumsi benta jong ka milan ar hajar ar pusal. Habakran hakaransan ya terijingmun karai sina dialog hene kastam Menteri ketenat ki kam korbari u Dr. S. J. Shankar ula banjur halor ka jingdan kam pentamai ya ka rukom trekam habaro kiliang.